taco yibagiwe kandi ibintu byose yamaze kuvuga niko kuri kw'abazima. Rero jewe sinzi ukuntu je sinzi aho nohera kandi sinzi aho nomarira. Ngize kuvuga zoba ari ibintu nomara nk'imyaka 10 namvuga, kuko uyu agiye yari umuntu togira ukuntu nsobanura kandi togira ukuntu muvuga, sinovuga kandi ko ari na mushiki wanje, kuko yararengeye mushiki wanje, kuko yari umuhanuzi wanje, yari inshuti yanje, yari umuntu amakosa yanje yose, yari umuntu angira nyine ibintu byose akambwiza ukuri, kandi no mu bantu nubahaga natinya yari Naomi, kuko niwe yageza ambwira ati iki kintu oya, iki kintu ego wariye sokoza giruku reka kugira gutya, ibi sivyo. Ibyo bintu byo urumva n'umuntu yarambereye byose, nta kuntu novuga, nta n'ibintu byinshi no muvugaho, kuko ibyo abantu bose bamuziho n'ibyo nje muziho je ndurishirizaho. Kandi ikindi gihe cyo narinzi ico yari umukristo, kuba ko umukristo ico nta n'umuntu hano yogishidikanya. Yari umwana w'umutima, yari umwana akunda umuryango, yari umwana akunda abantu, yari umwana akunda ikanisa, yari umwana nta nengeje nari bwamuboneho habe n'imwe. Jewe nkaba mvuga ati umwana yagiye ntabikeneye. Kandi ikindi, iyo babasi Imana tware kuzobona hasi nkayibaza kubera iki itamuduhaye basi agware basi n'iminsi basi, tuvuga ati tumutume basi no mu Buhindi, tumutume no muri Amerika, basi tuvuga ati uyu mwana basi byarananiranye bivuye ku kintu runaka cyangwa, ariko Imana iramukunda kuturusha iramutwara. Ikindi kandi jewe nshimiye abantu burya udafite abantu nta bintu uba ufite. Nshimiye ikanisa, nshimiye umuryango wa Bitakure, abatakure bose aho muri diaspora, abi Bujumbura bose ndabashimiye bivuye ku mutima. Tukiri muri diaspora, famille Mbonigaba ndayishimiye bivuye ku mutima. N'abantu batwitwara kandi n'abantu bamenya ibyacu byose, bakadufasha bakatugira gute ibintu byose. Ngashimira bakuru banje, ngashimira abashiki banje, ngashimira abavukanye banje, ngashimira cyane n'inshuti zanje. Nagize umugisha w'inshuti kandi ngira umugisha wa inshuti zinkunda, nanje ni nkuko nanje nzikunda. Abanyamerika aho muri mwese, TMG ndabashimiye, Canada ndabashimiye, Australia cyane Australia ndayishimiye ku bintu mwakoze sinarinzi ko mwobikora. Harimo bagaraye yitwa Simpoji Kigogoro, aba bantu bose ndabashimiye. Ikindi ngashimira abanyabujumbura ngire ngo mwese ndango turemerana, ndango nta muntu atanyemera cyangwa je ndeke kumwemera cyangwa areke kwemera ino famille cyangwa natwe tureke kubemera. Ibintu rero mwakoze jewe gusa nari mbizi gusa ko bizoba iki kintu, je nankizi gusa ko kizoba. N'abantu twako dushakana amasare, twadushakana ibintu by'amamorgue n'ibiki ibintu byose, nagomba mbabwira ati mutegura abantu 2000
ni sare gushamwe intebe 800 nako mabwira mureke hazoza abantu 200 cyangwa 3 ariko dufatana kugira n'abandi bazoje hanze bakwire no mwikanisa. Rero muri byose ndabashimiye, abantu bose ndabashimiye, abantu bose bari hano ndabashimiye. Ikindi mwifurije iruhuko ridashira. Murakoze. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe kandi. Mbere na mbere ndabanza kubwira Imana hama ngaruke ku bantu. Imana turayibabaza, tuyikorera ibidakwiriye ikatubabarira, ariko naje nyibwira ko yambabaje mu mutima, ndayibabariye aho iri hose ibyumva. Sinabura icyo mvuga kuri Naomi. Naomi ni umuntu twakurikirana, yankurikira ku mugongo, byinshi bamuvuzeho mwabyumvishije, ariko ndagaruka ku cyo mukuru wanje yavuzeho. Uko bamuvugaho nje narushirizaho, kuko Naomi yari umwana mwiza. Uko mumubona niko yari ari mu mutima, kandi we yarabigaragaza, ndetse no gukunda umuryango cyane, agakunda n'abo hanze. Ndavuga ku bintu bike cyane ko baduhaye umwanya muto. Naomi sinamufata nka mutonyi wanje, namufata nk'umubyeyi wanje wa kabiri, kuko hari byinshi twavuganaho akabikemura, hari byinshi yankorera ku bwanje kishima. Ndibuka ko Naomi yigeze kugira ikibazo, icyo kibazo si ngombwa kukivuga, nta kantu ya kariri chance gukogwa. Arambwira, Davi, wanshoboza ku bintu bike, tashatse kuvugana ibyerekeye amafaranga. Ndambwira, nawe amafaranga ndayo mfite. Arambwira, mfasha, urabungiriye neza. Icyo gihe si kera nahise ngenda mfata ideni, nawe mbasha kumuha izo faranga ntarinzi icyo ashaka kuzikoza. Ariko mu byo yabikoresheje, yari ashatse gutegura ibirori ababyeyi bacu by'umunsi mukuru yuko bashakanye. Icyo kintu cyankozeho twe tutabitekereza. Iwe yaca ku ruhande akabaza se ngo bavutse ryari, ngo tariki zingahe, kugira mbategure naje izo birori nishime, mbona ababyeyi naje bakoze uwo munsi mukuru. Ibyo mu muryango byaradusize, uko yari nka surprise ababyeyi baje babisangaho, byateguwe bitegurwa na Naomi. Urumva yakora ibintu nk'umuntu akuze atekereza, twebwe tutatekerezaho. Ndagaruka ku bantu mbashimira, kuko Naomi nomuvugaho novuga mugana wa mukuru wanjye imyaka 10, rero norenza imyaka 30 kubera kumuvuga Naomi. Ndashimira abantu mwese muri rusange, shimira Carmel Church yatubaye hafi kuva umunsi ibibazo byabaye, dufata umugongo, haba mu nzego zigenda batandukanya, abayumbe, abakorari. Ndabashimiye cyane. Shimira abanyabujumbura muri hano kuri uno munsi. Ndavuga ko babivuzeho, ni kuko yari gukora ubukwe akitabirwa n'abano bantu, ariko kuba Imana yateguye uno munsi ntacyo twobivugaho. Imana yamukuze kuturusha.
yamukunze kuturusha. Ndashimira abantu bose, ndashimira famiye Bitakure, nshimira n'inshuti yanje Promesse yambaye hafi kuva bino bibazo bibaye, aramfata ku mugongo kuva igihe byakaba, nta munsi yigeze ataha iwabo kandi baramwandikira. Ndamushimiye cyane ahari, shimira na media dukorana kuba bino bikorwa byose byarahabaye. Nta faranga bansabye, bavuze ko byose bazokora bazabikora mu bushobozi bwabo bwo kumpumuriza. Ndabashimiye cyane, murakoze cyane.